Haleluya. Uyu munsi rero ngiye kubabwira igituma Imana ari hano. Ufise n'amajambo 18 muri umutwe wa Yohana. Yohana yanditse igice kimwe gusa cy'imirongo 10 avuga ngo ijambo data, bisobanura abiga indimi babyize hano barahari abizi ico bita l'inflexion du discours, ukuvuga aho ijambo rihagaze ituruna rikazunguruka rizungurukira hano kuri ijambo rivuga ngo data, sivyo? Haleluya. Imana ni iki? Ni data. Muravuga tuvuga ngo na bene data bavuga ngo turayetabye mu izina ryanjye rya data wa twese n'Imana n'iryamuhemiye. Aha niho ibintu byose twigisha mu bijyanye n'Imana bifundikiye. Iri jambo rivuga ngo Imana data ni igisata cyo mu ijambo ry'Imana bita patrologie, ni ukuvuga Dieu le Père. Imana ni Imana data. Haleluya. Nabwiye ko umuntu ababwira agace ngiye gukoresha ugerageze kubyumva nka patrologie, Imana data. Ruvuga ngo uyu munsi rero ngiye kubabwira ukuntu Imana yabaye data, kuko ituvuga ngo ni data. Dufise ba data bo mu isi, kuko twebwe abantu cyane kera twari tuzi ngo Imana ni mushobora byose, sivyo? Imana rurema, Imana rurema mushobora byose. Aya majambo twayita ariko ijambo ngo Imana data zero sigake, Imana data sigake. None byageze ko Imana ni data byageraho mu bisanzwe ico bita les êtres vivants cyangwa ikintu gisugi ubuzima. Hariho ibintu muco bita muri biose tuvuga ngo isi irimo ibyaremwe bibaho. Hajya ngo biologie tuvuga ngo kuvuga ijambo kuri biose aho tubaye hari ibintu bitatu by'ibintu. Hariho des êtres animés, ibintu bifite ubugingo bifite ubuzima. Ibintu bifite ubuzima n'ibiterwa n'ibikoko n'abantu, izo bazita des êtres animés. Ibintu bifite ubuzima, les êtres vivants. Hari ibindi des êtres qui ne sont pas vivants, hari ibindi bintu bidafite ubuzima bidafite ubugingo. Ivyo ni ibiti, imisozi n'amabuye, ariko ibiterwa byose ce sont des êtres vivants. Ibiterwa bifite amaraso, ajya amazi n'amaraso. Abantu barafise, ce sont des êtres vivants. Ibikoko ce sont des êtres vivants. Ivyo ni ibintu bifise byose bafite bita âme animé, kuko birakura. Igiterwa kirakura, igiterwa hanyuma kigapfa. Igikoko kirakura hanyuma kigapfa. Umuntu arakura hanyuma agapfa. Nukuvuga ngo ibyo bintu byose des êtres vivants haragiye bikaba non vivant, ibi bifite ubugingo. Ariko mubuye uzoyasangaho, imisozi uzoyisangaho, kugeza Yesu agarutse. Ariko ibiterwa birapfaho, ibikoko birapfaho, abantu barapfaho. Ibyo bintu byose bivaho, biri vivant, bifite ikintu bita âme. Âme birafise umushaha mugabo utandukanye n'imishaha y'abantu. Ako kirimo mushaha rero Yesu nashimye. Imana ku muntu yamuhaye agasunuzo ishyiraho icyo bita esprit, impemu. Haleluya. Ku muntu Imana yacirwa icyo bita impemu, kandi iyo mpemu y'umuntu yavuye ku Mana, kuko ijambo ry'Imana rivuga Dieu a inspiré, Imana yarahumekeye mu muntu wacamo fisigaye ubugingo. Haleluya. Numero akote ya âme cyangwa ako kamu kaba mu bintu byose umuntu afite ikindi bintu
impemu y'umubiri ni ukuvuga umuntu afite bita ame esprit ibiri ikigwa kirekire ariko ndagaragaza ndakubasha kwidata Yesu ndavuga cyane ariko ndondera data Imana yabaye data wa muntu Imana yashyize impemu yayo yahaye impemu y'ubugingo n'ubuvyange n'ubyemere n'utunge n'ukene n'umugaye n'umeze gute iyo mpemu Imana yadushizemo yaza kuyirondera haleluya kubera ko iyo mpemu Imana yaza kuyirondera nicyo gituma wabwana wo byemera nta muntu n'umwe abaho agihumeka atazi ko hariho anetre supreme Yesu ndashimye cyane wavuze ko ari ikintu gikuruta icyo kintu gikuruta niyo Mana yakuremye parce que tu as l'esprit mbere n'Imana yiwo iyo ufite ikintu bita raison muri yo urafite ubwonko iyumvira umuntu yamarira muri we azi neza ko hariyo anetre supreme rete amajwi ikintu kimuruta adahanze Yesu ndashimye n'ubwo rero umuntu yamagira kuti yamaze ko ari Imana keke inzira zose acamo uri wenyine ukuze wabuzi ko ari Imana umufilosofe yitwa Jean-Pierre Sartre yaravuze ngo mu bandi ndetse mu Faransa akitwa mu Kirundi si en atteint ni l'existence de Dieu c'est une façon d'affirmer que Dieu existe ariko bwabo iyo muhakaye bamwita ante batemera Imana iyo ariko baravuga ngo nta Mana ibaho deje icyiyumviro cy'Imana kiracamushizemo kandi ngo ahakana icyo yamaze kumenya icyiyumviro yamaze gushikamo agaca abona ukuntu yo bihakana mugabo icyiyumviro cy'Imana kimuriho Yesu ndashimye haleluya niko nababwira bisa n'ibimwe ariko ndabyorosha cyane Imana nishimye iyo Mana rero kubera ko abantu bayobera uburyo butandukanye kubera abantu bamaze muri cyumviro cyane hari abaca bagerageza bagasenga inka abandi bagasenga ibuye abandi bagasenga abapfuye abandi bagasenga ibitakiriho n'ibibaho bakagerageza kumva urugongo rw'amahoro abandi bagasenga abasekuru bakabaza gucira hasi bagasenga imizigo bapfuye n'ibindi ibyo bintu abantu bakabibamo haleluya igihe cyarageze iyo Mana yaturemye iyo Mana yaduhaye esprit irihitira mu bwoko n'isi irahita mu bwoko ihita mu mugabo yitwa Aburahamu uwo Aburahamu Imana iramubwira amaprincipe n'ibikuru Imana iyo nyine Imana y'ukuri ikwiye kwegera haleluya uwo muntu n'abamukomoka ko bose haragera igihe bagira ubwenge baravuga bati ibintu Imana itubwira by'amategeko nitwakuri tubwira bizotujana baravyandika witwa Mose aravyandika Yesu ndashimye Mose amaze kuvyandika bituma turonka ivy'amategeko n'ivy'Imana ishaka n'uko igomba ko tumera Imana imwe Imana irakwiye kubandikanywa n'ibindi bigirwamana byose amabuye n'ibindi ibwira Mose ati muzore gusenga gutya kandi bivuga n'izina kugira ngo nire n'uhoraho Yesu ashimwe Yehova ni Imana ihoraho kandi tugiye kubandikanywa n'ikindi kintu na kimwe n'ibindi bintu byose kandi tubwira ajya muri igitabo cy'Itangiriro 12 ikibwira Aburahamu muri wewe y'amahanga yose yo kwisa zoheze uzosoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 24 muri wewe niyo ndasoma mbere kugira ngo muvyumve neza Itangiriro igice cya 12 turasoma umurongo wa mbere kugeza kwa 4 ihamagara rya Aburahamu uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu umurongo wa 2 mbere umurongo wa mbere uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka
nanjye nzoguhindura ku bwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryanjye ndarigire ruhagiranwa, n'abandi bazogira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe n'imiryango yose yo mu isi izoheruka. Yesu ntashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yahamagaye Aburahamu yakamubwira referanse ku bantu bose bo ku isi bazovuka n'abayoboka mu nyuma, ukuntu bakwiye gusenga iyo Mana. Bihereye kuri uwo muntu yitoranirwa, n'uwakubaza kuko Imana yatoranyije Abayuda, kuko yatoranyije Aburahamu, kuko Imana ni souverain. Nibwo ari gutora Umurundi, nibwo ari gutora Umuzungu, Umunyaburaya, ikora icyo ishaka mu ijuru no mu isi. Niyo yahisemo Aburahamu. Yesu ntashimwe cyane. Histoire y'abakomotse kuri Aburahamu tugomba kwivuga, ariko byaragenze, ibihe biragenda, ibindi bihe biragenda, ubwoko buca bugomba kwiyugarana kugira ngo rero ubundi muntu amenye iyo Mana. Abagene Abayuda ndetse n'ishingira idini ryabo ry'Ikiyuda, abandi bose barabasuzugura, icyo bahawe kubera kuri Aburahamu guhezagira isi barayugarana. Hanyuma bayugaranye kera atari kera cyane, ejo bundi ku ntwaro y'Abaroma umwaka wa 1966. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo sosiyete y'Abaroma abantu barakariye agace, ariko amuwese si umwaka wa 6. Yesu ashimwe cyane. N'Imana yongera igahindura rya sezerano, ikarihindura rya sezerano ryari ryahawe Abayuda. Umuntu Imana yitwa Yesu ibiravutse. Yesu ntashimwe cyane. Tumwita umuntu kuko yavutse nk'abandi bana, arakura mu isi, ariko amaze gukura akabitubaza, akakavuga ibikorwa bigaragaza Imana. Yesu ntashimwe cyane. Hanyuma amaze gutanga ibikorwa bigaragaza Imana, atangura kwita ngo Imana ni Data, ngo jewe ndababwira ibyo nakwiye kwa Data, ngo ndabashikiriza abantu b'Abayuda batagomba ko ibintu bimenyekana ahantu hose. Reka tuze kuri Yohana 5. Yohana 5 turasoma umurongo wa 17. Yohana 5 umurongo wa 17, wahabonye asomere cyangwa ayisomera neza nashizeho kare. Yohana 5:17. Jefise mikuru reka nisome, havuga ngo Yesu arababwira ati, Data akora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Icyo cyatumye Abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica, kuko atakegera isabato gusa, ariko agataka akiga Imana ko ari se bwite, akirigariza n'Imana. Yesu ntashimwe cyane. Urumva ibintu Yesu yazize? Hajya Yesu nta kindi yazize. Yesu yazize gusa ko ariko arigisha abantu ko Imana ari se, ko Imana ari Data. Ikigabiro Yesu wamwiciye. Yesu wamwiciye ko ariko arahindura amategeko y'Ikiyuda y'isabato, agataka kakarijewe n'Imana Data. Bahera ko bazana zose impunzi, imwe twahora muri Pasika, imbere ya Pasika barabikora, abanama barakorwa, hanyuma Yesu aramwica. Hanyuma Yesu amaze kumwica acarazuka, hanyuma acarazuka. Yesu azutse, haleluya. Ariko mbere y'uko apfa Yesu, nimba muzi, nimba ari business zikorwa mu isi, cyangwa umuntu akora icyo yatumye neza akaba gratified, akaronka impera zibiri, niba ari abagabo 12 intumwa. Yesu ashimwe. Yesu yari umwidere mwiza. Kuko igikorwa yatumye ntase ntiyabana no kubikora wenyine, ariko amaze gucigisha abagabo 12 akuye ari Galilaya, intumwa 12 arababwira byose ibyo bakwiye gukora kubera ikibazo cyo kwama ku isi. Hanyuma rero bari abagabo barakora birashimye. Imana nishimye. Yesu ashimwe. Leta itatanga inyungu igikorwa z'inyuma zakoze, ni mwebwe muri hano. Imana nishimye. Mugera zita y'igikorwa bamaze bakarezisa abigishwa ba Yesu, ni mwebwe, ni wowe nawe. Kuko igikorwa bari bahawe
amavuta baracurikwa ariko baravuga ati Yesu yadutumye tugobogira ngo tukubivuga no kubishyize. Yesu nashimye cyane. Hanyuma Yesu rero agomba kurangiza misiyo yiwe n'aya majambo yavuze. Ese byabigishwa biwe arababwira ati ntimuhagarike imitima yawe, mwizere Imana ntaje munyizere. Muhira kwa Data hari amazu menshi, iyo abatariyo mugende muzababwira abantu. Natwe tuba turabiga uyu munsi, mubwire abantu ngo muhira kwa Data hariyo amazu menshi, kandi iyo abatariyo batayibabwira. Ni ukuvuga ngo Yesu yatanga mesaje kugira ngo rero avuye ku Mana Data kugira ngo nereke abantu bo mu isi atari abayuda gusa, ko Imana atari iy'abayuda gusa, ariko ari Imana y'isi yose. Kandi iyo Mana y'isi yose ni Imana Data. Ko ari Imana Data rero jewe ndavukiye muri mwebwe, vous êtes mes frères et mes sœurs. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo tujya turavuga ngo Imana ni Data, ni uko turi abavukanyi ba Yesu, ni uko twebwe Yesu yarone, ni uko nubwo amahanga yose yahagaze otandonero ndetse abandi b'abaroma rero barisha abakristo bakabamerera nabi, ariko iryo jambo ntibariheho. Yesu nashimye cyane. Iryo jambo rya Yesu bababwira uwo yavuze ko yise Imana Data. None natwe muri kino gihe uzavuga Pastor yarate arasenga akavuga Data mu izina rya Yesu, sikahora bimeze. Yesu ashimwe. Tuvuga ngo Data mu izina rya Yesu kuko niba sinabitubwiye yavuze icyo muzosaba cyose. Haleluya. Ngo mu izina ryanje ko kizogenda gute? Kizogenda ho. Asigatubariye ngo mwebwe niyo bafata nawe bakabagirira nawe bakabasuzugura, ariko murababi n'abahereza. Bwana nishimye. Hanyuma niko ndavuga ngo aya majambo yaramwanijwe umwaka wa 622 inyuma ya Yesu hari aduze umugabo yitwa Muhammed. Ntubuze Muhammed mbere baramuzi witwa Muhammed. Ibyo byari byararenganye abakristo barabuze ijambo basigaye bemewe, ariko umuntu yitwa Muhammed acaravuga ati aba bantu barazimiye. No harazimiye. Imana irabyara, Imana ntibyara, Imana nta mwana ifise. Oya, Imana ni Allahu Akbar. Icyo bavuga mu itorero misi yose ajya gutoza nta muri bavuga mu itorero zabivuga ngo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imana ni imwe. Icyo bisobanura akana ibintu by'ubwiyo bivuga ngo Imana ni imwe, Imana ntibyara. Narabwiye umunsi umwe gutaha yasanze abayisilamu bariko baravuga ko Imana itabyara, ariko abwira abakristo abwira ngo no, ugiye kugera ku murongo umwe gusa, umwe gusa abakristo bamubwira abakristo ngo munyere kandi Imana ibyara ku murongo umwe gusa. Hanyuma ubutama cyarasomera ijambo rivuga ngo muri Yohana igice cya mbere arasomera abwira ati yego ngo avuze ngo mu ntanga ijambo yariho, kandi ijambo ahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, uwo ahoranye n'Imana mu ntango, byose byaremwe nawe, byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we hari ubugingo, arasohoba kino gice hanyuma aca barahora. Yesu nuje abo bagera mu nyuma, iri jambo risobanura neza Yesu yatuzaniye ko ari umwana w'Imana. Baje asisambere bamaze iminsi bavyiga, ndetse nasomye ijambo rivuga ngo Muhammed yari umukristo wa mbere n'umugore witwa Khadija. Bari abakristo très fervent, mugabo kubera inyungu n'ibindi bintu byose mbona mu isi baratiga byizeye mu bizima, bacagwa ngo dusubira ku Mana y'Abayuda. Ariko Yesu yaje guhindura systeme z'Abayuda kugira ngo atwereke ko ari Imana Data. Haleluya. Barahakana ngo Yesu yazutse, ariko Yesu yarazutse muzima. Rero kuko umwanya wihuta, Yesu ni muzima. Yesu ashimwe. Yesu ni Imana Data. Yesu ashimwe. Yesu ni grand frère. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu est ton frère. Ma soeur, Yesu est ton frère. Yesu turavugana. Hanyuma
ko abayisilamu bahakana Yesu bakavuga Yesu ni umuprofeti, sibyo? Uri umuprofeti nka Mose, watanguye Mose hanyuma aracanza Yesu, wacanza na Muhammad. Urumva bushoboye byete garite. Ariko Yesu nashimye muri Korani jenda isoma izina rya Yesu ni mwene Mariyamu, ibn Mariyamu, Isa ibn Mariyamu, mwene Mariyamu. Ariko nagaragara ko ibyo biro byane 600 ans après la naissance de Jésus. Yesu nashimye bisobanura ukuri kurahari na proof. Hari ikintu gitangaza ibintu mutogome kuri mwamwigisha ibi ngene ko nababwiye by'Imana n'Imana nibyo biteranya Trump na Iran, niba mutahuri nibyo nabaraga kwisi ibintu by'Imana ariko ushaka kwibonaniza nibyo biteranya Trump na Iran. Iran ko mujari kumani twebwe cyo muri Iran tureba itegeko bita sharia, amategeko atembera amategeko ya kera aturuka ku bagiriki n'abaroma. Trump akavuga ati jewe nemera Imana nemera Kristo, kandi mwene mutabyemeye turahuza ubwabo bito nawe mutemeye ko twebwe sharia ibana aturuka ku baroma umunsi kandi turabimba igitoro ubona ati nawe twibimba igitoro turamukuraho nawe gutyo ibi bintu birakomeye. Yesu ibintu bitwariza ibintu turimo kandi tuzobivako ibintu by'ukuri kwa Yesu Kristo yavuye ku Mana tuzobivako kuko nawe tutabuye barabigumyemo niyo mpamvu tuhari. Kandi Yesu ashimishije ibintu bizodushikana mu ijuru neza kutangira mu bami iyi ame esprit Yesu bikorana n'Imana ivuga ku Mana data ubigumemo ubibemo. Haleluya. Mwaka ni imitima yawe. Yesu nashimye. Yesu nibasatubwiye. Don't be frightened. Imana ari imitima yawe. Ariko wizere Imana siko yavugira rero. Wizere Imana ntabwo biri gute. Muhira he. Abadana n'ijuru. Ariko kitakira tubo cyane. Kivuga ngo Filipo aramubwira ati mwami twereke Yesu bizoba bikwiye. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye nawe igihe kingana gityo uraruhumenya ka Filipo ubonye rero abanye iki ababonye data none ubute ngo twereke Yesu. Ntiwizeye ko jewe no muri data na data ni jewe amajambo ndababwira saya ningene ariko data wa muri jewe niwe akora ivuga. Utosome kitu kinachoshesha achaangiza unyizera Yesu ashimwe uwizera ibyo zina tuvuga ryaye ngo azokora ibitangaza n'ibyo Yesu yakoze. Yesu yerekanye ko yavuye ku Mana ko yatumwe n'Imana kuko ibitangaza yakoze acavuga ati mwebwe ubone mwanyizera rwose Yesu muzokora n'ibyo gute twaba twabibona. Yesu ashimwe iyo duhamagaye izina rya Yesu impembe zirahuye. Iyo duhamagaye izina rya Yesu abapfuye barazuka. Iyo duhamagaye izina rya Yesu indwara zirakira. Iyo duhamagaye izina rya Yesu urabizi bya bintu yahamagaye gutabara. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi mutuzi ndoki abahamagaye izina rya Yesu bikabatabara ni benshi cyane. Amen. Ibintu tumaze iminsi hari n'abaza b'imyaka birakora. Haleluya. Ibintu birakora umuti. Imana nishimye. Ibintu birakora umuti kandi ibintu birimo ibyizigiro. Ibintu biratanga ibyizigiro. Basi bakambye umuntu arahera kutwe shaka twabiva twatemye. Icyari cyose kigenda yemeye ahantu twahacishije abantu benshi. Sibyo? Ama-PhD, aba-masters, abanyabwenge, abatize, they have finished. Baraheze. Abizeye Kristo n'Imana. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Bahera kwa amaso yacu par nos yeux, notre regard ça ce qui sont les yeux, ariko baribuka. Haleluya.
bazumeza Yesu ashikandi abatariho yari kuba yabitubwiye mais ne travaille pas en vain dukorera gusa dukorera umwami muzima kandi azazo tujana imana yacu imana y'abakristo imana twizeye si migani si imana ya Muhammad si imana y'abakurambere bahariya ariko ni imana nzima. Haleluya. Yesu n'urutare runini rukomeye umwizigiye azora Yesu runini rukomeye umwizigiye Yesu n'urutare runini rukomeye ugira ko ntazotemba Yesu ugira ko ntazotemba Yesu ashimije arabwira kabisa Yesu yacaye mu bati umviriza amashengero rya Semarka. Haleluya. Ngo Yesu ngo nibuye a bed of foundation nibuye ry'urutare basi de la fondation de l'autre nibuye rutare ry'ubuye rigumiki. Amen. Haleluya. Arujaho ibyo ukora byose ibyo yumvira byose shinga ibyo buye mu buzima bwawe. Amen. Kandi ibyo buye ngo benshi barabitsitaraho siko Petero yavuze barabitsitaraho ibyo bari kubifuruka benshi baratsitaye barashwiragira kabisa bamwe barashwiragiye muri religion traditionnelle muri Islam muri bla 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 barashwiragiye ariko twebwe turacahanze kuri urwo rutare. Amen. Yesu nashe Petero yaranditse aravuga ngo yanditse n'urangiye yavuze aya majambo akomeye cyane kandi tumuzi muri kino gice nyine avuga ngo raba ndashira Siyoni ibuye rigumye ifuruka ryatoranijwe rindi giciro kirundi Yesu kandi muryizera ntazomara mwana nuko mwebwe abizera nimwebwe mwagerewe icyo giciro ariko kubanga kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse rigumye ifuruka. Amen. Adufatiye runini Yesu ashimwe. Iyo byayangaye iyo wabuze inzira iyo wivuje abaganga bose bagahera. Haleluya. Iyo byabaye bibi urahamagaye ukabika ko ruti niyo mvugo muri iyi minsi iyo Yesu ndashimye ari umunsi bwamuye waje umuntu hanyuma rero umuntu ndamuhamagara nshaka yaganira cyane pastor ndaje dukora umuti kandi yarakoze ubuvuzi nabo ndavyibuka. Yesu ashimye cyane cyane abone umuti bicagenda neza bari bagakamera benshi ku bitaro kwa muganga ngaba harimo rero miliyoni menshi ari ibintu byaruki mbona ncagira ubwoba ngize ubwoba bya mwene data ntabwo ikintu mbona tutego arakatirika pasi ni ukuri ibintu mbonye hano nge madamu yaraho atuka ku bitaro bari bagope wino hanyuma rero abanyabagira muri laboratoire hende bashaka ibiharuro kirenga gusa mbona na mamiliyoni ncagira ubwoba twahamagara mwene data atanga ati ndande dukora umuti. Yesu ndashimye ataraza turahura ndakora mu bihenze hanyuma narimbura ataraza kubishika akaba kuri umuti iri zina rya Yesu rikora umuti. Yesu ndashimye nibuye mureka tugengamire kabisa nitwegamira neza umugabo w'abagabo uyu muntu yatubwiye ngo nitwasenga izina ry'Imana ikintu cya mbere Imana izira ni ukubesha. Haleluya. Nimara kuvuga mwasenga mu izina ryanje iryo zina rizobakorera umuti reka Yesu adukorere umuti. Yesu ashimwe. Hanyuma rero kuvuga ngo none twatizera Yesu bagute urubanza rw'Imana irazi tuzobagenza ariko twebwe tugumire muri ibi ngene turi tumaze mu imyaka kandi tukinira ko abandi bakiriye
tuzobyizera tugume ko Yesu n'urutare runini rukomeye umwungirako ntazogenda kubw'izina rya Data twese n'Imana rya